kati EFCI presbetery rempidain Confarance UPA litinga ainam det tingchu dosumpa dorang sang sotathol ania amahin ko kangdan zipluk taka kangking kong ani so mi puiting ngayon rombona tatwe pathien proceedings ngay thang Timote le thon pakhat na bung tum chang khat ai in chang sari chen pathien proceedings ma ngai lak na le tu khong ko han en ko tua thang nung chung sim tha ko nu mani ti hi an di ka ne chung chung ko han ho tu chu sai she bo nu mei pakhat nei in sum thei lungrin dik tak mi fel milom dan thi in chu pir dan thi oi in rui hang lo mi bo hang lo minunin ne tak anelem dingani mi ko mo ni lo tang ka sum ngai na no mi in zaum taga ma ni na hai kununa mari in sum khosak rel tel thi mi ani dingani nin mari in sum khosak man are fel tim no chun pathien ko han hai ing tinam en kolata ring thara dingan no a chung no chun chapowin kumata divol him no chang na chu chang be ro yati chung no khong chu bo te nga mi ha in pa gen bok dingane chung no chun fil se da umin divol chang ok ro yati lampa atu atharin mal misong be ro se pathien ku ma tong trai lampa kan pathien voi tu khin irong bo tu ding si ho ping lo hai tu anga ko kanin dan kan nei angdung zia ordination service rong bo na poi mo tak nei dingin kan hang ngira voi su na lampa rong bo tu ding hai pu hin nang in bang no chu atron dingana chule chun voi su na rong bo tu hai pu thing lo hinang man mi sun zong pek la jong chun hi rong bo ta hin i rong pui se le til pot e je su planga uma lampa pathien rong pui le in ngat na ka ki ni si inaw han kan ti no chu te na dinge ilung in si thang pui na nge lin sandam tu isu pinin chu han chu long thuril bu min ta che amen presbetery in khong pui voi somale pakhat na hin Confarance UPA Ordination ding pakhat ena ya chu voi suna ordain chang tu ding secretary thoka pung langa ta ang khan nam det na ene ma in thu in don ene dingana Krista le apo ran hai fit puya thu en don ding le zomin tu sum pa zo ram thang ding ding ni pung pasin la tui pathien le ko kan ma thu poi mo tak kan don che ilung ril takin mi don dingin kangen che ani pakhanna EFCI ko kan thuring le in chu tir na hi pathien thu indik tak hi ni poma apan hi na EFCI ko kan in choidan zom ding in ti ma Confarance UPA ding a Confarance hai nan thang che hi sarang thing tim ko na ipomam pathien pakhata pa lau pa le sarang thing tim thi pumkhat an ni chi ti iringam pathien le ka thu je masak pakhai in reng hi pathien thu khuma pe
indik nona umlo aniti ipong takam. Quy với sống nga lê bạc hạt na in một hồn na lê thu này na ami bề dung duyin nang zoram thang mar ba lệ nào ba lệ sao tìm 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 cô thằng upa điên thân nam liệt chế chú rong bồn na xin chú ring taka thổ điên ditsak na cụt sengding kan hlan chế tu hiến presbetery chairman UPA form in Hmangna only ini. Pathien tu mà trong lại là này lâu pa tan pathien rong bol phang lo wa in ngai kin na le phang na phim lo wa nei lo wa in ngai ni in lang khom inau pa Isu Christ a chun finga bi bu ngin wang chan chin tra i rong bol da sin hur thei dinga inau pa Isu Christ a imi nei le yin lo thu kan tu chen ni voi sun hin enta cha presbetery sunga iko ran peram hai en ko tuding go ran upa diung agel pakatin belsa in kan uma idil foro kui kan enin ro kui kan batide voi suna lan pa ko ran upa ordination kan pe zoram thang phar hi itarau ting limit ithung thar atuli na koi mo a amma kan chu minaran mei na lo ko ma do ni el ke tu zit hin chu ni na mo pu na chan bo za ko for hagen beram ha yen ko tu ding a hum di tab la yin ngir mun le ni na in sang le ma ngir a di ta a ngir na mun ni mun teng ti mana a ngir na mun bi isika a ngir na mun ni la yin voi su hin lan pa sa rau teng ti min in thong thara Dalau ting ni ma ipo thar lo ani chun hi mo ko ba hi ama il chun a zo no ni ti kan tri thane chule chun kan pathin voi tu ka i mai se lo hung ni lang hi mi re pui la i se lo hai kun mang na hi mi thei hil pe no la i dalau ting ni ba mi nam de be ding in kan nge che ni chu sil ring ta ka to na chun lang pa ka rawa khum zoi hai dang tụt khai ra hai đàm ra ráo tê là bình cảm lẽ đăng chân hai tà đi ngà phút ra cả không nhịp thế nó đi nghìn đặc xa lẽ ra vào malsawm đi nghìn i lúc in xe đi thằng quỳ nó nghe nên sân đâm tu Isu bị chú phải chú cần ít chế certificate in Hmangna ấy này đi ngà na certificate thì lấy tìm lần mà sáng ấy thì Evangelical Preachers of India certificate of ordination. This is to certify that Mr. Zoram Mar of Chartat Hall was publicly ordained as an elder for the work of the gospel ministry by the Evangelical Preachers of India, 4th day of February in the year of our Lord 2024, during the 51st session of the Presbetery Conference held at Dealer Compound EFCI Church. Ordainer signature UMA Chairman CACHAR Presbetery UPA ane.
le khu đây phòng dầu tiếng nào tu hiến tại in sùng nu tiền phòng in sùng tiền phòng á anu mày yam ani ano le anu mani thì chỉ về nung ăn cái tiếng nào thì vui mà mình đang chú ai là phòng nó đây cái này inform chi nè tu hiến tại in sùng tiền anu về in phòng nu mani le chỉ về nung anh ấy chuẩn thằng cũng đang học cái tên này le